Nastavljamo obilazak znamenitosti u Nacionalnom parku Đerdap. Danas smo rešili da posetimo nedavno obnovljeni spomenik kulture od izuzetnog značaja. Smešten na samom ulazu u Đerdapsku klisuru nalazi se čuvena Golubačka tvrđava. Srednjovekovna tvrđava Golubac predstavlja utvrđenje koje je podignuto na samom ulasku u Đerdapsku klisuru, jednu od najvećih i najlepših klisura Evrope koju popularno zovu i Gvozdena vrata, a dakle sama tvrđava, pošto se nalazi na ovoj specifičnoj lokaciji, vekovima je nosila popularan naziv Kameni stražar Đerdapa, odnosno Kameni stražar Gvozdenih vrata. Prvi put u istorijskim izvorima Golubačka tvrđava spominje se 1335. godine u ugarskim poveljama i tada se navodi da je ugarska vojna posada držala ovo utvrđenje. Ali zapravo velika je misterija ko je i kada podigao ovu tvrđavu, pošto mi do dan danas nismo uspeli da pronađemo odgovore na ova dva pitanja. Zapravo, postoje dve osnovne pretpostavke i prva pretpostavka govori da je ovo utvrđenje podignuto možda od strane Srba u drugoj polovini 13. veka za vreme vladavine naše dinastije Nemanjića, a vladar koji se potencijalno vezuje za izgradnju Golubca je zapravo srpski kralj Dragutin Nemanjić, dok druga pretpostavka je da je ovo utvrđenje podignuto možda čak početkom 14. veka kada ova regija Braničevo nalazi se unutar Ugarskog kraljevstva. Pored zapravo misterije ko je i kada podigao ovu tvrđavu, mnogobrojne su legende i priče o samom nastanku naziva ove tvrđave. Dakle, kada spomenemo sam naziv Golubac, svakako je prva asocijacija ptica golub, jer se zapravo mnoštvo priči i legendi vezuje za golubove. Jedna od njih govori da je u ovoj najvišoj kuli utvrđenja, Šešir kuli ili Donžon kuli, da je bila zatočena lepa vizantijska princeza Jelena koja, kako bi ublažila svoju tugu, gajila i hranila golubove zapravo na ovoj steni na kojoj je podignuta tvrđava koja nosi naziv Ridan, i da je naravno koristila golubove kao pismonoše i da je to bio razlog zašto je tvrđava dobila naziv Golubac. Druga pak priča govori da mnogobrojni putopisci koji su prolazili ovim delom, kada su posmatrali tvrđavu sa ovih obronaka južnih Karpata, da su ih i kule samog utvrđenja podsjećali na golubove koji su nastanjeni na steni i da je zapravo to razlog zašto tvrđava nosi naziv Golubac. Dok je treća zapravo priča, jedna lokalna priča, lokalna legenda o lepoj srpskoj devojci koja se zvala Golubana. I legenda kaže da je Golubana bila najlepša devojka u ovom kraju, da je živela u 14. veku nedaleko od same tvrđave i da je bila u ljubavi sa jednim lokalnim momkom iz ovog kraja. Međutim, kako su Osmanlije nakon Kosovskog boja prvi put preuzele napuštenu Golubačku tvrđavu, osmanski komadant bio je fasciniran njenom lepotom, želeo je da je priključi svom haremu, iz tog razloga slao je darove, poklone Golubani da ona prihvati njegovu ljubav. Međutim, kako je ona uporno odbijala i kako je posljednji put rekla ne, on je rešio da je kazni na jedan jako surov i brutalan način. Naime, priča kaže da je kidnapovao Golubanu, da je uzeo srednjovekovnu lađu i da je odvezao na suprotnu stranu Dunava i da je vezao za jednu stenu koja i dan danas viri iz Dunava i koja podsjeća na oštar zub. Okovao je lancima za tu stenu i izgovorio reči babo kaj se, zato mi meštani Golubca i okoline i danas popularno zovemo ovu stenu Babakaj stena, a te, dakle, njegove reči mogu da se prevedu u nekom prenesenom značenju kao ženo kaj se, ženo pokaj se. Međutim, legenda kaže da je ona odbila pokajanje i da je u najtežim mukama preminula na toj steni, tako da je lokalno stanovništvo po imenu Golubane i dalo naziv ovoj tvrđavi Golubac. Inače, u svim stranim istorijskim izvorima Golubačka tvrđava, recimo na nemačkom jeziku naziv za tvrđavu je Taubersberg, na grčkom Peristeron, na mađarskom Galamboc, na turskom Giverzinlik, dakle u bukvalnom prevodu Golubija tvrđava, odnosno Golubiji breg, tako da je ptica golub simbol ove tvrđave i verovatno po njemu ona i nosi naziv Golubac. Ali naravno, kada smo kod simbolike goluba ili golubice, uvek je predstavljao simbol mira, a tokom istorije mnoštvo bitaka odigrano je za Golubačku tvrđavu. Ona je uvek predstavljala važno pogranično utvrđenje, ovdje su se sukobljavali Ugari, Srbi i Osmanlije, a najznačajnija bitka dogodila se 1428. godine, poznata pod nazivom opsada Golubca, gde je zapravo opis ove kule
opis ove bitke možete vidjeti u jednoj od kula Golubačke tvrđave, gdje možete saznati zašto je došlo do same bitke, kakav je tok i ishod ove bitke bio i zapravo za samu Golubačku tvrđavu vezuje se i poljski vitez Zaviša Crni, ali svakako postoji verovanje da ova tvrđava nikada nije bila osvojena vojnim putem. Predstavljala je neosvojivo utvrđenje, iako se mnoštvo bitaka ovdje odigralo, niko nikada nije napravio dobru opsadu kako da je osvoji. Verovatno u prilog tome ide ovo fascinantno mesto na kom je podignuta i svakako arhitektura utvrđenja. Sama tvrđava se sastoji iz 9 kula i palate utvrđenja, a zapravo palata je podignuta za vreme vladavine našeg vladara, despota Stefana Lazarevića, vladara koji se i najviše vezuje za Golubačku tvrđavu. Po fazama gradnje tvrđava se deli u dva dela. U gornji deo grada koji je podignut ranije, najverovatnije ili krajem 13. ili početkom 14. veka, i zapravo ovaj donji deo utvrđenja koji je dozidan najviše za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića, a dakle kasnije u drugoj polovini 15. veka i Osmanlije su dozidale dakle jedan deo utvrđenja. I sama turska topovska kula koja se nalazi na vodi, pridodata je najverovatnije nakon 1482. godine kada dolazi do masovne pojave topovskog naoružanja, tako da je ona predstavljala glavnu artiljerijsku kulu ovog utvrđenja. Danas svakako ova tvrđava predstavlja mesto koje dakle posećuju posetioci u velikom broju. Jedna je od turističkih atrakcija ovde u Donjem Podunavlju i zapravo zahvaljujući sredstvima Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i naše države, ona je potpuno rekonstruisana u periodu od 2014. do 2019. godine i tvrđavu je tokom prošle godine, tokom 2019. godine posetilo nešto preko 120.000 posetilaca. Tako da možemo slobodno reći da je ona postaje jedan od turističkih dragulja ovde u Donjem Podunavlju. Nalazimo se u kuli broj 8 gde je postavljena izložba pod nazivom Vitezovi Golubačke tvrđave, gde je zapravo detaljno opisana najznačajnija bitka u istoriji naše Golubačke tvrđave. Zapravo srpska država se u drugoj polovini 13. veka nalazila u drugoj polovini 14. veka nalazila u jako teškom položaju. Nakon Kosovskog boja na čelo srpske države dolazi srpski despot Stefan Lazarević, koji je u početku imao zapravo vazalni odnos prema Osmanlijama. Imao je obavezu da učestvuje u mnogobrojnim bitkama na njihovoj strani, međutim, nakon bitke kod Angore koja se dogodila 1402. godine, despot Stefan Lazarević po povratku u Srbiju menja svoju politiku i tada postaje ugarski vazal. Tada sklapa dobre odnose sa ugarskim kraljem Žigmundom i kao znak dobrih odnosa ugarski kralj Žigmund tada mu na upravu daje tvrđavu Beograd, oblast Mačve i tvrđavu Golubac. Tako da je tada Golubačka tvrđava, naravno, nalazi se da kažemo tada u teritoriji srpske države i sam despot Stefan Lazarević tada je podigao i najveći deo ovog donjeg dela utvrđenja. Međutim, on je napravio dogovor sa ugarskim kraljem Žigmundom da nakon njegove vladavine sledeći srpski despot ima obavezu da ovo utvrđenje vrati Ugarima. 1427. godine dolazi do smrti despota Stefana Lazarevića i na čelo srpske države tada dolazi despot Đurađ Branković. Despot Đurađ Branković želeo je da ispoštuje ovaj sporazum i da vrati utvrđenje, međutim, tada je komandant ovog utvrđenja bio srpski vojvoda Jeremija, koji je zahtevao 12.000 dukata kao otkup za Golubačku tvrđavu. Međutim, Đurađ Branković nije želeo da plati taj novac, tako da su se njih dvojica sukobila ovde ispred Golubačke tvrđave i nakon njihovog sukoba Jeremija je rešio da se osveti. On je u tom trenutku ponudio ovo utvrđenje Osmanlijama za 12.000 dukata, koji su to prihvatili i tada su drugi put nakon Kosovskog boja zauzeli Golubačko utvrđenje. To je bio i razlog zašto je došlo do najveće bitke koja se dogodila jednu godinu kasnije, dakle 1428. godine, kada je ugarski kralj Žigmund pokušao da osvoji Golubac. On je tada angažovao veliki broj, da kažemo, plaćenih vitezova iz čitave Evrope, a svakako najpoznatiji vitez u njegovom odredu bio je poljski vitez
koji se zvao Zaviša, a koji je imao nadimak Crni. U aprilu 1428. godine počela je i najveća bitka za Golubac. Ugarski kralj Žimun napao je ovu tvrđavu sa dve strane. Dakle, napao je iz zapadnog podgrađa, dok je drugi deo vojske napao tvrđavu sa samog Dunava. Posle, teških borbi, Ugari su bili blizu da osvoje ovo utvrđenje, ali kako su te vesti stigle do tadašnjeg osmanskog sultana Murata II, on je poslao pojačanje koje je uspelo da odbrani ovu tvrđavu, a Ugari su bili naravno suočeni sa teškim porazom i u ovoj bitci je zapravo i poginuo poljski vitez Zaviša Crni, tako da je on danas jedan od heroja u poljskoj istoriji. Čak i dan danas postoji izreka: kada nekome mnogo verujete, možete da se oslonite na njega kao na Zavišu, i možete videti i na našem centralnom trgu nalazi se spomen ploča koja je upravo posvećena Zaviši Crnom, tako da, eto, poljski vitez koji je, da kažemo, jedan od junaka u njihovoj istoriji, poginuo je u bici za Golubačku tvrđavu. Dakle, veruje se da je Golubačka tvrđava bila neosvojiva tvrđava koju zapravo je gotovo bilo nemoguće opsedati, naravno zbog ove specifične konfiguracije terena i same arhitekture tvrđave. Dakle, kao što možete vidjeti, ona je podignuta na jako nepristupačnom terenu, na liticama, ove strme stene, ridan, a i kule utvrđenja jako su visoke, nepristupačne, povezane su bedemima i bukvalno svaka kula utvrđenja predstavljala je tvrđavu za sebe. Praktično, ako biste osvojili jednu od kula utvrđenja, vi ne biste ništa učinili, jer biste morali uz pomoć ovih strmih bedema da prelazite u neku od drugih kula, ali naravno nije bilo direktnog ulaza, tako da biste morali ponovo da planirate opsadu te naredne kule. Svakako, najviša kula utvrđenja, Šešir kula ili Donžon kula, ja sam vam rekao legendu da je u njoj bila zatočena vizantijska princeza Jelena, ali zapravo prava priča kaže da je u njoj uvek boravio komandant utvrđenja kada je tvrđava bila pod opsadom, jer je odatle mogao da donese najbolje odluke kako da odbrani tvrđavu i zapravo ona je predstavljala posljednju tačku odbrane. Ona se nalazi na 75 metara visine u odnosu na ovaj donji deo utvrđenja i zapravo danas poseta njoj predstavlja posebnu atrakciju. Da biste se popeli do nje morate biti u dobroj fizičkoj kondiciji, naravno da imate i sportsku opremu, penjete se uz pomoć naših pratilaca koji vam obezbeđuju sigurno penjanje do vrha ove kule, ali zapravo kada se popnete na Šešir kulu vi shvatite zašto je tvrđava podignuta na ovom mestu. Odakle je bio svakako fascinantan pogled, ali naravno komandant utvrđenja mogao je da donese dobre odluke kako da rasporedi vojsku i kako da odbrani ovo utvrđenje. Mi se sada nalazimo ispod ovog drugog tunela Golubačke tvrđave. Inače, Golubačka tvrđava je bila možda jedinstveni spomenik kulture u Evropi kroz koju je prolazio magistralni put. Dakle, Đerdapska magistrala prolazila je kroz samu tvrđavu sve do 2016. godine, ali 2014. godine počeli su radovi na novom tunelu, dakle do 2016. godine prokopan je ovaj novi tunel i od jula upravo 2016. godine saobraćaj se odvija izvan tvrđave. Mi se nalazimo u palati Golubačke tvrđave, dakle palata je podignuta od strane našeg vladara despota Stefana Lazarevića i ona je također rekonstruisana tokom same rekonstrukcije Golubačke tvrđave. Sada trenutno su postavljene dve izložbe. Vi sada možete vidjeti izložbu koja nosi naziv Božanska inspiracija, priča o Miroslavljevom jevanđelju, našem najstarijem sačuvanom ćiriličnom rukopisu koji datira iz posljednje četvrtine 12. veka, zapravo napisano je po nalogu našeg jednog zapravo od osnivača vladarske dinastije Nemanjić, Miroslava Nemanjića. I ovdje u našoj palati posetioci mogu vidjeti 3 fototipska izdanja. Ovo je zapravo novi deo palate koji mi koristimo za prezentacije. Naravno, tu su priče vodiča na svakih sat vremena i posetioci mogu pogledati ovaj kratak istorijski film koji traje nekih 12 minuta gde
mogu se više upoznati sa istorijatom Golubačke tvrđave. Dakle, nalazimo se u galeriji Palate Golubačke tvrđave gde je trenutno postavljena izložba pod nazivom Obnovimo Maglič. Posetioci se mogu upoznati sa srednjovekovnom tvrđavom Maglič za koju se veruje da je podignuta u drugoj polovini 13. veka i mi, naravno, kao preduzeće priključujemo se kampanji da se i ova srednjovekovna tvrđava obnovi i zašto ne bi postala turistička atrakcija poput Golubačke tvrđave. Dakle, posetioci mogu videti najzanimljivije fotografije srednjovekovne tvrđave Maglič, a ovde iza mene mogu videti i model maketu kako bi Maglič mogao da izgleda u budućnosti. Dakle, verujem da ako bi se obnovio na ovaj način da bi predstavljao jednu svakako od najposećenijih tvrđava u našoj državi. Dosvane dani sunčev sjaj obasja kraj, tad najlepša je, Srbija je, Srbija je. I tada ja znam da nisam sam, kraj me